Isaac Kahora featuring the Presbyterian Voices. Baro itago mutharaba wa mukuri. Eni wakeigua guo ukaigua wega ukimenya there was a sacrifice that was made, there was a price that was paid. Yes. Yes, that was on the cross. Either wakiro kamena mehia. Kamena mehia. Yes. Akogehote kali. Ene megagatia. Mehagia. Ego wegatia. Come on, Hey, Matikala to me umeleta me ye ukaga moyo. Atiriri muchana na mukuru ya kuruka gataka. Kainwedo. Atiriri. Kainwedo muthuri. Muchana na mukundu akudu kagata. We undo atwiro yake. We atakire ngai. Ngai niwe wendo weti wendo. Ndindakwira atiriri. Ndinakwira umene mundu. Aca. Mene mehia maria mekagwo. Umene andu acio mehagia maundu mari meka maundu mariku. Macio tondu there was a price that was paid. Yes. Jesus was crucified. Na ithe ndukuona for our sins. Exactly. Nigetha we ukahonokio na no agiriire andu acio riu ukamaiga ukaraga haraihu ati gukimamena no nuko maikara ki haraihu aria mehagia. Exactly. Yes. Na iko ni umenya mundu ni amukagira ihaki tiga kunywa njohi yake twanyota la nyota aria maugumagia tia kunya indo ciao no kwara wikara thino na wikara ria Ngai endete atiriri ati no you cannot sit here and tell me you hate sins. Yes. And you also love sinners. You see, nie mwene nie na ngoro yakwa ndi uguo ndi. Yes. Nie ni thuire mehia. Exactly. Na ngeka gutigirira ati ndinafuata mehia kana ndineka undu ndiramenya ni mehia. Nigua. No riu we angikoro twaikara nawe haha ri. Nigua. Na ni njuhe mehia wikaga ri. Njira hehere nigetha tuhotane. Muthuri amba umbure. Muthuri umbura. Degoto muthuri umbura. Ndamenya. Na mundu ucio tigero amwe nginya thijo. Eri aumbura. Tunyota na tuhute muno. Then it was for all of us. Yes. For Christ to die on the cross. Yeah, if you don't want to hate sin. Tondu ungimena mehia ri. Ona ni umenaga Saitani. Yes. Na ni thuire mehia. Na ithiru kugite Ngai ni wendo. Ni thuire mehia. And the evil do what? Or the evil in them. The evil in them. The evil do as I don't hate them. I hate the evil in them. Na hoya de mohagira Ngai nigetha no magaruruke. No ni urale indo ciao. Indo ciao. It takes two to tango. It takes two to tango. Yeah? We are living in a very tricky world. My friend. Living in a very tricky world. Yes. In fact, let me tell you, we to kiumbura ri nitugaga atiriri forgive us. Yes. For errors or sins of commission and omission. Nanyita. Yes. Maria twikite na maria twageta gwika atia gwika maria wagete gwika ri ni ugaikara hau thi na mundu uramenya nima ni mwihia wanyita. Yes. No njohi ciake uranyua na ni uramenya by the way mbeca icio arite mbeca cia andu aya kiria kana haria arutite mbeca icio cia andu akuru ni cio araria muraria nake na nduramwira ale mwanake ti mukuru na nduramwira uranyua ngiri nyanya arekirirwo cia andu akuru nena miaka 32 na murazi nyua nake na nduramwira no atiriri we waikara metha-inĩ kĩndũ ndũmenyaga akũra mũndũ akĩrutire mbeca mukumo nĩ maugaga agĩkũraga nĩ ndaingĩririo nĩ cibũ ngorwo gapĩrori-inĩ nĩ ndaingĩrio harĩa kapĩrori-inĩ ĩkoragwo kũrĩa kĩrĩa nĩ nyamũkagĩra inyanya no kaigua kĩnegena atĩ nĩ njerere ihinda rĩrĩ nĩ macerithĩria mbeca cia andũ akũrũ mũno
And you are drinking with him. Yes. Yes. And he's buying like nobody's business. No, you are supposed to hate him. Whether he's buying. What you are going to Kristo agekuira mutharaba-ini. Oh, ati nigetha ukahia. No mu blame yo mwira na kondo ndo kiro mutharaba-ini ni ndingiahia. He died on the cross. Yes. So that you may live. Yes. Yes. And so that you may have eternal life. Yes. No agikwira mena mehia. Chukia dhambi. Yes. Yes. Alafu no ti adora beka mehia. Na watenda dhambi. Mende. No mahoyagire andu auga kae kaundu hauga hau. Na ndira guthomeira ha muthenya ungi. Andu aria mekaga mehia. Ndira guthomeira ke nguririkanie tondu ni ndikwenda ukahia. Niriku sidaguthomeire ha turi ona muthenya ungi ke ngucokerere ringi. Ona urona ka uhoro wa ndini ri. Ndira ndithikuria ni njokete kuo pio. Ngwiririe atiriri. Kanitha ni disguise. Muthuri. Kanitha gukirumirira kiugo. No ndukanjira ati nduracokire kanitha. Ni ndauga gucoka kiugo-ini riu. Kiugo-ini wega pio. Aka nguthomere haha. Maitho make matiendaga kuona aria maremeire Ngai. No ni atete aria mathikagira Mwathani. Maitho make mau ubera igwa tari mau Ndio kuheaga uhoro igwa tari mau hau ha make ndwikira maku Ndia ngwendera guthomeira muthenya ungi haha no njeria logia tukoragia nginya riu atungatiri kana mundu ukamuria kiuria ukanyita wega maitho make riu makwa we riu we thingite we riu ungitura hema-ini ya Ngai we ungitura kirima-ini giake kiria githeru maitho maku matingienda kuona uri uremeire Ngai. You see? And you are telling yourself that you are not a sinner and they are coming from rooms and buying. I'm seeing where they've come from. And I drink the alcohol like nobody. You have seen where they are coming from. And you are with them. Yes. And you are drinking them. Yes. And praising them for buying. And you are even returning hard. No, you are supposed to run. Yes. Yes. It's biblical. Exactly. Yes. You're supposed to run. So, haya, unachukia dhambi. Yes. Alafu na hawa wenye kutenda dhambi. Haya, hutawachukia lakini usipende kuwaona. Ondo kareke njira itindo-ini ciaku na cia cicemanie. Tondu gikimamera tondu ni ciana cia Ngai. No ndukareke itindo ciaku na ciao icemanie. No nona mundu haria na niwe mutongoria wa mwaki wa St Francis. Yes. Uria maranyua nake ona ni ona haria acomoka. Yani agukerwe amana gitari kirenge na guku kirenge na magathino amana gitari no tondu aragura ari. He's buying to buy. Yes. Yes. But akono kwenda gutura thiini wa hema-ini ya Ngai. Na kirima-ini giake kiria githeru. Reka maitho maku matikende kuona acio maremeire u Ngai. Maremeire Ngai. Yes. Don't be with them. Yes. Tigana itindo cia atendi. Na itindo cia atendi cia mareke ngwire. We. Taru tha istogira nguka nayo. Itindo cia ria theru ndui. Ya ni ika okirikanagio. Wala utire gutikona kiria. Fun, a lot of fun. There is no a lot of fun. I'm telling you. Especially when you are used to the other side. You go to that other side. No, on Fridays. Itindo cia keno gikoragwo na kiria na andu aingi gukira makanitha-ini ma Kesha. Andu ngiringithania. Yes. Ndungirigithania. Ona kanitha-ini urore ona kanitha ici nene urore parking-ini cia cio no ucoke urore kuria itindo-ini cingi cia kiria. Taru gari ri ikoragwo tu o area tu ya kiria ri. Area ujai area ori. Sadi rucini ri. Iko si gari nyingi gukira kanitha-ini imwe. Yes. Yes. Kuna watu huko
Wanajivijari. Are living their life like. Of course. You think life like there is no tomorrow? I'm telling you. Yeah. You don't know what informs them. So we cannot judge them. Acha. Afana. Sio sisi. Sio sisi.